ให้รวยอีกขอให้มีแต่ความสุขกับพี่น้องเลี้ยงเด้อทั้งทุกกับลูกหลานเดี๋ยวว่ามื้อนี้เอาใจแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขในทางเยอะเมื่อไหร่มามื้อนี้ให้พูดเลยเอา400 ล้านครับนะพิเศษมาฝากวันพักบ้านหนองเลี้ยงเด้อนี่อยู่ในเมียงสิบไปลำซ้ำซ้ำไปดูกันเอาเด็กไปนี่ย่ำสีใส่ซ้ำไหลnó trong nó giờ lo lúc buồn bị mày lúc buồn đón tê cho mình hòa lo xí phô thì năm khổng để hết thì để từng thôi rồi thì nó cho nó tỏ cho có ông mông hạt cú để tiêu mông lo là trống nhá là trống lo mông là mua mông là trống lúc chờ đã đến nó chỉ nhau có thể kèmของnhau về là lúc bắt tiền khoản đã tội ở thay tê nhàng đã đến lo plong plong lo cứ plong plong lo ta nè bây giờ tụi cho nấm khỏng nữa tụi cho nấm khỏng ấy để bên cha nó làm một tôi nòng khai nữa khai cút tiêu mấy cho con mua